Hublay yapi baro sa sisin biyang nakakasi film recaps. Menta kasingi in page pangkaway ka film kabakarteng Hachiko. Sengoba baik adu bakut jong ka video mapintip kumno kaja. Ka film kasedang dakabapin iya kaway ka kelas. Hakaba ki kena ki yatuk syapang ki hero jong ki. Day hakata ka kenti bau Roni andala day kapali jong u ulay tu baka kerteng u hero jong u kadai Hachiko. Une uday uksau jong upai jong u. Uyatu ya kakana kabesutanat bah syapang une uksau yalaki para kelas. Kakana jong uhachi kelas sedang nakaway kejaga jong kimong Buddhis. Hakaba uwe umong ulapa yuhachi sya Amerika nakaway ke airport ha Japan. Onda ulapoy ha Amerika latepi u hakaway ke train kabalit syakaway ke shnong kabarit. Tadba uta ubre udang tan ya katroli karu jong uhachi kalaham. Wat kumta ulalaj na po jongka. Di ulayat hangta train station tad adu bau Parker ulalap ya u wat umkwa ban ino ya u hangta namar baka kriat kaswing beneng. Di ulalaj ay house station manager ubakerteng ukal. Bayodon menu bawat. Henry ukal ulaong. Baomla ban bu yuksau hapo ka station. Uparker umdon lachu nakatakadaw uhapan ra yutau ksau siyeng lejong. Onda ulapo hiyeng ulabu yuhachi haka kamera krekot jong u. Bar ula persyang menyatu ya kalok jong u kakit. Tangba kamsngap AA namar bakalataj. Uhachi ulami na po ka kamera bar ulapoy haka kamera tiak jongki. Kumta ula jlia ya kejak jong kakit. Bat kumta kala kendit bat kala dom bat kala ong bakamkwa bau niuk sau syong hapo ye. Di upakar ula bono ya u hakway ka sembarit. Da ka basyang ba ya ka jingtia jong u baun saay. Haka sengi ka babut ka kun jong upakar ka andi. Kalele kai bat uhachi bat kala yabe ya u. Upakar shem lakwa ban pano ya uhachi syakaway bat ka jaka. Henry ka kid kala syondor ya u. Kanang bakino ki kwa banri kin wanshim na yeng jongki. Kumta upakar ulabun kam baru sisngi ban lekta iki poster keleng-keleng ka shnong. Ula lejru haka dukan dekod ban geli ya katrai dukan lada ka kwa ksau ni em. Henry upakar ula shimno namar baka miao jongka kalong ka badong. Ula lejra ru syakajaka buk sau surok. Bat uta ubriw wapay hangta ula ong. Balabon palat kiksau hang ni tingimla ban bu ya u. Upaka ubadai unong hikai music umdon lachu kumta ulara u syaka jaka tre jong u. Wat kumta ula sedang ban e jauh hachi. Ula ban e ya kakod receive kepala jot hawai uparlok Japanese jong u ubakerteng uken. Uken ulay tu bau hachi udai uksau bakerpang namar baudon ya kakerteng hachi haka kolor jong u kabumut un number pra. Pat lese udai uksau jong ki kenjas em ne mentri. Hakata kami Parker ulayania yang berkakit. Haba uhachi ula penjot ya kajing shna jongka. Kumta Parker uha benbo biang ya uhachi haka sembarit hakata kami. Onda la shiting mit Parker ula rano ya uhachi syapo yeng. Namar balajanwan uslap kumta kini arngut kila pet tibi baro shimit bat bamkai daw popcorn. Haka sengi kapapud Parker ula hikai uhachi kumno ban tambol. Haka ba kalok bat kakun jong u kila yoi ba Parker ulong bakmen ban don lang bat uhachi. Haka takapor la don bapon ya kakit ban geli la daw kusau udang don ni em. Henry namar bakamkwa ulok jongka unsungsi kumta kala ong bakin rihino ya u. Adien katu kanis nem uhachi ulahe. Bat ula bod bet yo Parker kat syaba uleng. Aba upaka umud ban lektrino uhachi ulayo ban rumtu na po kaper bat ulapoy sa train station. Kumta upaka ulayo u bat uha ban lekbu no u sa yeng. Kakit ru kala uhachi kumba ulok jongka. Akaway ka janmid uhachi ulakinti na kaper bat ulapoy ha train station bat ulasyong na kaman jongka. Onda upaka ulawan tray ulakindid ban lap ba uhachi udan hangta. Uda unong di jengbam hangta ulayatu bahu hachi ulapoy nadu menne hangdi. Hakaway kasi katba usamla jongka Andy u Michael ulawan ka hiyeng jongka. Ula persyang ban pa tambol yaw hachi. Pause shem lalit tam ya kabol. Bat kumta uparka ulayatu u bahu hachi jutre mat tambol.
De upaka ulai tu yuken syapangkani. Badu ken ulong bau haji udai ujat kesau basarong bha badu bangit tang yu trai. Ag sengi kebebut upaka ula syak yu haji bau nuan bu yu train station. Kumta halenti kila lambin ru banyalekai. Hadin bau upaka ula lej u haji ru ula lej paino sying. Bad onda lawan tray upaka ula don hangta train station ban wan shaw yu. Kumta kani kala beteng manla kasngi bun snem. Te kumta upaka bad wahachi kila pelut porlang da kabayat kai keleng. Wahachi ula long kumut khot jong ka yeng kasem jongki hakaba ula donru hakadoria tho jong ka andi. Hakawai kasngi onda upaka ula wan tray ula lengo wahachi umdon hakamat ka train station. Kumta ula likli nakalok jong u nakajakatre jong ka tangba makaru kamshem layoi yu. Te onda ula poyeng ula shem bau haji udang wiar yu wei umrat barin hapo kasem. Upaka ula persyang bantap dak senduk kot yau tau umrat. Penban ula laj nangta ban ula lej sabar hakamet jongki dak basma yu tungba. Onda kaget kala poyeng kala shem yu upaka ban wahaji ki badang ya sumlang ban penja ya kejing sma. Aga sengi ka bubut ka andi kala wan yeng ban yatu ila kakmi ban yala upa bakala armet. Kumta kila dap dak kejing kemen. Kajing yu tho upaka bat kakit kala dap arpusan snem tam. Bat ban lek subha ya kani upaka ula thet da kawain bakin lek men hakata kamit. Aga step ka bubut wahachi umtre ban wanbu ya upaka sa train station. Kumta upaka ula kudup yu ban ula lechi. Te wahachi ula shem ya kabol ban ula bod ya upaka sa train station. Kumta upaka ula kendit ban yoi yu. Ula bret ya kabol ban ula patam ya wahachi. Bod wahachi ru ula lektam shisha ya kabol bat kani kelapen kemen ya upaka. Kumta ula yatu khana sarong ya ki parlok jong ha train station syapang kani. Onda upaka ula mut ban lek no wahachi ula werbet. Bat kumta upaka ula kudup yang yu sa shisin. Bat onda la lek ka train wahachi ula petkai nangta. Hakata kano sengi katba upaka udang ship class ya lagi kena. Kensan ula yo pang bat ula yap no hamta. Wahachi ula ap yo paka hadu shiteng mit ha train station tan hadu banda wan shaw no Michael ban yalam no yu shaying. Aga step ka bubut ka andi kala ong upa jongka ula klan no. Bat bakan sari sumano ya kumbale upa jongka. Katpa kidang lej on tap ya upaka wahachi pat ula boy biang sa train station ban ap yo paka hangta. Aga wei kasengi ukal ula ong yo hachi baun lej paino saying namar ba upaka unong wansyo lano nanuro. Adien katu kanib nai kakit kala deno ilaga yeng. Bat kala lej sano siya kawai kasino. Kumta wahachi wahapan lej sano bat ka andi. Aga wei kasengi wahachi ula yo pet na yeng jongki bat ula yaj na kalinti rel. On dalamid ula sa krum jong kawai katrin kabala sniu. Aga step ka bubut wahachi ula boy biang ha train station bat baro kibriu ki bejudon hangta kila kemen ben yo iu bat kila ai jing bam yu. De kila pun ya ka andi bat kumta kala wan shaw no yu. Ka andi kala yo i bo wahachi ula sosi bha bat kumta kala ong yu baka e yu. Tang balada ukwa ban pet no kamla ban bat jubor yu. Bat kumta wahachi ula jria ya ka kti jongka bat ula let pai biang sa train station. Ula syong hangta baro isisngi bat thia akrum ka train ha ka pormit. Baro ki e je bat ki ai jimpa mi Bat kumta ka kubor syapang wahachi kalapur keleng ki jaga. Aga wei kasngi ukal ula yatu syapang wahachi ha wei unong to kot kubor. Baden ka jingklat no utrai jong wahachi ujuan bet manla kasngi ban yai ap ya hakamat ka train station. Kumta utau nong to kot kubor ula syondor yo haji baru ula penmi ya ka kubor syapang wei uksau ubayai ap yala ukenrat manla kasngi haka train station. Nadu kata kasngi bon kibreu kila pak jengerap yo haji na keleng. Aga wei kasngi uken ula wan pet yo haji baru ula yatu yo tau nong di jingba mangta. Bauju itu yo Parker bat bu kumen bantip bagi don maki ban pet lem yo haji. Ashwa bong legno ula kren yo hachi dagang ketin Japanese. Umta wahachi ula ap hangta bon snem. Barhadin kendai snem kakit kala wanka biang sesnong. Kala yo i ya kajaka baka tray menshwa bat kala lej pej ru ya ka yeng barim joki.
Kumta kalay kendu yoken haga jingtep jong upaka. Uhachi ru ulanang tumen bat itay. Andray uyaywan bet man kasngi bat ap hakamat ka train station yalau kendra. Kumta kakit kalayo iyo bat kamlang mudur ba udang yay ap hadu kini kisngi ya upaka ba umwan paying. Kala syongkai bat hangta aswa ba kerlejno. Onda kala poying kala yatu kana yalau konksiu syapang ka jingi jong upai jong bat uhachi. Hakata ka Christmas kan ba uhachi udang ap hangta train station. Ula posniu ya kitu kisngi kiba ula pelud bat utrai jong upaka. Ula dapda ka jingkmen bat kumta hi uni uksau ula klano. Kumta uroni uyatu yalaki para kelas bau snowdon jingyadai bat uhachi namar kata ula po yaldiru uway uksau bat upenut bon por bha bat kani ka film kalakut no ha ka balayatu bau hachi basisha ula pelut kendais nem lenter nado kat kendais pa arbusan hado kat kendais pa laipusau panyai ap ya ka jingwan pai ukandra jong na ka jingtre hangta hakmat jong ka train station. Kumta kani ka film ka peni yangi syapang ka jingit basisha bat ka jinglong parlok basisha jong uhachi yalau kendra ya ka babunsi ni klet bat kensting ha ka jingim jongi. Hachiko mela penjau umat yangi bat mela penken mau bat ka jingit basisha bat ka jinglong parlok basisha kalong ka bedon kampalat ha ka jingim jongi iway ba iway. Kublay shibun hachiko bat ay baki briu kinang tip shushu syapang ka kana basisha jongmi. Kublay shibun ya pi baro bat nginsay shenbyang hakaway bat ka video.